Good morning guys, this is Professor Khalid nanone kuri Tips House Academy, aho tuba turebera hamwe isomo ry'Icyongereza ariko cyane cyane twibanda ku bijyanye no kuvuga ndetse no kumva. Mujye bibaza rero uti ubundi Icyongereza ubundi umuntu akimenya ate? Turi ku isomo ryacu rya gatatu rirebana n'icyo twita English Common questions and how to answer them, cyangwa se kavuga ngo ibibazo bikunze gukoreshwa mu Cyongereza ngase abantu bose bahuriyeho mu Cyongereza n'ukuntu babisubiza. Hari ibibazo byanga byakunda cyangwa se interuro byanga byakunda aho wajya hose uko byagenda kose, imwe ebyiri eshatu cyangwa se enye muri izo nteruro uko byagenda kose ushobora kuhava izo nteruro zikoresheje. Ko Icyongereza ntago ari ururimi rugoye, no kusubiramo ibyo abandi bavuga upfa kuba amaze kumenya gusa ngo bisobanuye iki, bikoreshwa ryari. Ubu rero natwe nibyo tugiye kubanza tureba, ntugire ubwoba. Icyongereza kiroroha kurusha uko urundi rurimi urwo ari rwose wabuvuga ko rworoha. Ubu rero tugiye kurebera hamwe interuro zigira nko muri 16, ariko turabanza turebe 12 za mbere kugira ngo dutangire turebe ngo zikoreshwa gute. Niyo nkuru Hardy cyangwa se Professor Khalid muri kumwe muri Tips House Academy mu isomo ry'Icyongereza lesson number 3. Reka rero dutangirane n'interuro yacu ya mbere muzikunze gukoreshwa. Hano dufite interuro bavuga ngo what is your name. Uko byagenda kose iyo umuntu utazi Icyongereza ngaho mushobora guhura ukumva bino bintu arakubajije. Bavuga ngo what is your name, cyangwa se washaka kubivuga neza ngo what's your name. What's your name? Repeat. What's your name? What is your name? Cyangwa se what's your name bivuze ngo witwa nde. Iyo ugiye gusubiza rero urasubiza ngo my name is niyo nkuru Khalid, cyangwa se my name is Shania, my name is Claude. Uvuga ngo my name is ukongeraho izina ryawe, ariko ushobora no kuvuga ngo I am cyangwa se am. Umuntu akubaje ngo what's your name, ushobora kudasubiza ngo my name is niyo nkuru, ukavuga ngo my name is ukavuga ngo I am Khalid. Uko turi kwiga Icyongereza cyo kuvuga birasaba ko nzajya mvuga mugasubiramo. What's your name? What's your name? Repeat. What's your name? My name is Khalid. My name is Khalid. Hano iyo nko kubaza wenda dufate ninge wendi kumwe n'undi muntu w'inshuti yanjye, uwo muntu agahita ambaza ko uwo se yitwa nde. Dufate ko ndi kumwe n'undi muntu hano, sibyo? Umuntu akambaza ati uwo muntu muri kumwe yitwa nde. Icyo gihe ndavuga uwo muntu arambaza ngo what's his name, nimba ari umuhungu. What's his name? Yitwa nde, what's his name, cyangwa se what is his name. Iyo ari umukobwa icyo gihe ubwo arambaza ngo what's her name. Ubwo nanjye ngiye kumusubiza ngo ndavuga ngo his name is ndishobora ndavuga ngo Sonia. Sonia aba ari umukobwa. His name is John. Yambaza ngo what her name, icyo gihe kuko ari umukobwa icyo gihe ndavuga ati her name is Sonia. Tuva biri kumvikana, biraryoshye, biroroshye cyane. Uba ugomba kugira gute kubimenya. Ikindi kibazo cya kabiri muri common questions dufitemo how old are you. How old are you, ariko basoma ngo how old are you. How old are you, ufite imyaka ingahe. How old is he, how old is she, afite imyaka ingahe. Iyo rero umuntu akubwira ngo how old are you, murabise kino kibazo musanzwe mucyumva. How old are you, urasubiza ngo I am 35, I am 22, I am 15, I am 34.
icyo gihe uba umubwiye ngo mfite imyaka 35 25 se icyo gihe rero ushobora kongeraho kano kantu ka old. I am 40 years old. Mfite imyaka 35 icyo bavuze ko ari akantu, ariko niyo utagashyizeho kivuga ngo I am 35, I am 30, I am 20, I am 21, aka kantu kakihorera, icyo gihe nabyo biba biri correct, ariko ni nabwo buryo bwiza bwo kubivuga utiriwe wigora. Ujya kuvuga ngo I am 20 years old, ukivugira ngo I am 20. Ari ngiye wivugira umuntu akakubaza ngo how old are you, ufite imyaka ingahe, utiriwe uvuga ngo I am what, ukakubaza ngo how old are you, ugahita uvuga ngo 25, utiriwe ushyira ngo I am, nabyo biri correct. How old are you? Repeat, how old are you? Okay, I am 20 years old. 20 years old. 20 uyongeraho years old. I am 15 years old. Cyangwa se ugasubiza ngo I am 15. How old are you? Repeat, how old are you? Noneho mu gusubiza ugasubiza ngo dufate ko mfite 15, icyo genda avuga ngo I am 15. Repeat, I am 15. Cyangwa se ukavuga ngo I am 15 years old. Okay, number 3. What is your job? What is your job? Cyangwa se ukaba wasoma ngo what's your job? What's your job? What's your job? What's your job? Nabyo bivuga ngo ukora iki, cyangwa se akazi kawe ni akahe, ukora kahe kazi. Ari nabyo hano bavuga ngo what do you do? What do you do? Hano rero ibyo bivuga ijambo kuri ndo ngo what do you do, ariko kugira ngo uvuge icyongereza cyiza itegeko nuko inota utayivuga, ukavuga ngo what do you do? What do you do? Ukora iki? What do you do? I am a teacher. I am teacher. I am a driver. I am a carpenter, mubaji. I am a painter, umuntu usiga irangi. I am a nurse. I am a doctor. I am a builder, ndi umwubatsi. Iki nicyo kibazo ukibaza akazi umuntu ukora. Hari n'igihe bongeraho ngo what do you do for living? Kiyo umuntu akubwira ngo what do you do for living, ni kwa kundi mu Kinyarwanda ukunda kubaza ngo mu buzima bwa buri munsi ukora iki kikubeshaho. Iyo rero umuntu akubwira ngo what do you do for living, nk'umuntu ushobora kumbaza ngo what do you do? Ngo ngiye nkaba ndi umunyeshuri. I'm a student. I'm a student. Niba ngo I'm a student, ntabwo kuba umunyeshuri ari akazi kambeshejeho, right? Kuba umunyeshuri ni ikintu nkora kugira ngo kizajya icyo kizangiza mu myaka iri imbere, ariko ubu si cyo kintunze. Gusa iyo umuntu akubaje what do you do? What do you do for a living? Ubwo icyo gihe aho bitandukana na what do you do gusa, icyo gihe abakubajije icyo ukora mu buzima bwa buri munsi kigufasha kubaho. Igihe icyo gihe uri umunyeshuri bitumwe nothing, I'm a student. Nta na kimwe ndi umunyeshuri. Akubwira ati what do you do gusa ukaba uri umunyeshuri umwe I'm a student. Ariko nakubaza ngo what do you do for a living, icyo gihe uravuga ngo nothing, nta na kimwe. I'm a student. Ndi umunyeshuri. Ikibazo cya kane mu bibazo bikunze gukoreshwa cyangwa se kubazwa mu Cyongereza utagenda udahuye nacyo aho wagiye hose ugasanga bavuga Icyongereza ni where do you live? Where do you live? Uba hehe? Hari akantu aka kantu wajyana hamwe ntumve byibuze ari ahantu hashyashya ugeze ngo muraganira n'umuntu umenyanye bwa mbere ngo buri kukubaza aho utuye ngo where do you live. Iyo ukoresheje where bivuga ahantu, what bivuga ikintu. Where do you live? Uba hehe? Where do you live? Uba
hehe cyangwa se ubahe bitewe n'uburyo ubivugamo. Ubwo icyo gihe rero I live in yari ahantu hanini ushaka kuvuga igihugu, umujyi, ukoresha in. Where do you live? I live in Rwanda, I live in America, I live in Canada, I live in Kigali, ukoresha in. Ariko yaba ari ahantu hatoya wenda nko mu mudugudu, ku mudugudu runaka ushobora ngo I live at Rebero Sel ni umudugudu. I live at Rebero Sel. Nkanjye ntuye mu mudugudu bita Rebero. Icyo gihe ndavuga ngo I live at Rebero Sel. Mu Kinyarwanda ugenekereje bavuga ngo ntuye mu mudugudu wa Rebero, ariko mu Cyongereza ko in ivuga mu, icyo gihe ntushaka kubyitiranya kuvuga ngo I live in Rebero Sel, icyo gihe uvuga ngo I live at Rebero Sel. Gusa iyo kuvuga ko utuye nko mu mujyi runaka n'umurenge burya ni munini ukoresha in, cyangwa se tuvuge ko ntuye cyangwa se mu karere ka Kicukiro, I live in Kicukiro district. I live in Kicukiro district. Tumere nk'abasubiramo. Where do you live? Where do you live? Repeat. Where do you live? I live in Kigali. I live in Kigali. Okay. Question number 5. Icyongereza kiroroherwa ntimukagire ubwoba. Where do you come from? Cyangwa se where are you from? Where do you come from? Cyangwa se where are you from? Ibi bibazo uko ari bibiri byose ni ukubaza kimwe, nuko ari mu buryo butandukanye ko baba bakubaza ikintu kimwe. Umuntu ashobora kukubaza ngo where do you come from? Cyangwa se akakubaza ngo where are you from? Icyo gihe gukubuje uturukaye. Wenda duhuriye nko muri Kigali cyangwa se uhuye n'umuntu uvuga Ikinyarwanda kimeze ukuntu, ujya wumva nk'ukuntu abagande bavuga Ikinyarwanda. Icyo gihe uhita hako uturuka hehe ko numva kino Kinyarwanda cyangwa se dufate nka urabona Ikinyarwanda bakoresha nk'imusanze, icyo bakoresha igisenyi, hari ukuntu usanga harimo akantu ni Ikinyarwanda yego sinzi kubitandukanya, ari ugasanga ukuntu harimo aravuga n'ukuntu umunyakigali avuga hari ukuntu bidahura neza 100%, ukaba wahita umuza bro where are you from? Where do you come from? Niba muhuriye nko mu mahugurwa, muhuriye ku kigo cy'ishimwe aragiye kwiga, muhuriye mu isoko, muhuriye hehe, ugahita umuza where are you from? Where do you come from? Where do you come from? Where are you from? Icyo gihe umubajije haturuka cyangwa se aho komoka. Icyo gihe rero niba nkubajije ngo where do you come from, uransubiza ngo I come from Ruhengeri. No, ntabwo tukita Ruhengeri. I come from Musanze. Nturuka Musanze. I come from Burundi. Nturuka Burundi. I come from Kenya. I come from USA. Hanyuma naba nakoresheje where are you from? Kuko ni bimwe nuko bikubazwa mu buryo butandukanye. Where are you from? Icyo gihe ndakubwira ngo I am from Tanzania. I am from. Where are you from? I am from. Okay, let me ask you. Musubiremo. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay, mu gusubiza ugasubiza ngo I am from Kibagabaga. I am from Bujumbura. I am from Canada. I am from Kimironko. Is it making sense? Is it making sense for you? Okay. Uku rero niko babaza umuntu aho aturuka. Hano dufite ikibazo cya 7 kirabaza ngo where do you work? Where do you work? Wenda umuntu yamaze kumenya ko ukora ariko arashaka kumenya ngo ukora hehe cyangwa se ukora he. Arakubaza ngo where do you work? Where do you work? Repeat. Where do you work? Where do you work? Ni iki ngiki. Ugasoza ngo I work at. Hajyaho preposition at. Aka kantu ka at ahantu ukora igiye kuhavuga ushyiraho at. Nimba nkora mu ishuri bita Tips House Academy, ubwo icyo gihe ndavuga ngo nibambaza ngo where do you work? Nzasubiza ngo I work at
Tips House Academy. Nimba nkora muri MTN, I'll say I work at MTN. Ntabwo ngo I work in MTN. Mu Kinyarwanda turavuga ngo nkora muri MTN. Ariko mu Cyongereza tuvuga ngo I work at MTN. Question number 8. Nasimbutse number 6. Where are you coming from? Muvuga ngo tugira icyo tuvuga ngo where are you from, bivuga ngo uturuka he, ariko iyi ngiyo ivuga ngo where are you coming from. Ibi byo noneho bivuga ngo uvuye hehe. Where are you coming from? Where are you coming from? Uvuye hehe. Where are you coming from? Where are you coming from? Where are you coming from? Repeat. Where are you coming from? 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 Uvuye hehe noneho. Nimba dukubitanye wari uri hano turi kumwe urinyabya gato urasohoka, sinamenya aho ugiye, urangije uragaruka bitubuza, ariko uvuye he? Is it making sense? Cyangwa se mu gitondo wabyutse uragenda, nimugoroba uragaruka, ariko umuntu wenda mubana cyangwa se mwari muri kumwe ntagaze ngo wari wagiye hehe. Icyo gihe arakubaza ngo where are you coming from? Where are you coming from? Ugira muzo ngo I am coming from outside. Wenda tufate ko uvuye hanze. Mvuye hanze? Where are you coming from? I am coming from outside. Nimba uvuye mu mujyi uramubwira ngo I am coming from town. I am coming from school. Mvuye ku ishuri. Where are you coming from? I am coming from. Subiramo. I am coming from. Tugeze kuri number 8 kubera ko number 6 twari twayisimbutse. Ubu tugeze kuri number 8 irabaza ngo where are you going? Nimba ushobora kubaza umuntu havuye, bivuze ngo ushobora no kumubaza hagiye mu gihe wari ubonye ataguseze. Bro, ugiye he wa? Muri kubyumva. Bro, where are you going? Where are you going? Where are you going? Repeat. Where are you going? Where are you going? Mbibutsa akantu ino tukunda kwita ngo ni ing form, cyangwa se batwigisha ko bavuga ngo ni ing form. Ntabwo mu Cyongereza cyo kuvuga iriya nga tuyivuga tuvuga tuyivugira bene hano mu nkanga. Tuga going, studying, eating. Ntago going, eating, speaking. Icyo ni Ikinyarwanda cy'Ikirezi, nako ni Icyongereza cy'Ikirezi. Kandi turashaka kuvuga Icyongereza nk'abantu bagize gute, basomye. Niyo mpamvu hano tuvuga ngo where are you coming from. Ntago ari where are you coming from. Urumva ukuntu binagoye. Where are you coming from? Ni kugira ngo bikorohere wivuga ngo where are you coming from? Coming from. I am coming from outside. Is it making sense? Okay, let me hope that is making sense. Question number 9. What is this? What is this? What is this? Hari what is this na what is that tubijyanire rimwe. Ibwo niko ikibazo cya 9 n'icya 10 tubijyanire rimwe. Turebe what is this? What is that? What is this nukubaza ku kintu. What nababwiye ngo ni ikintu tuba tubaza. Nkuko umuntu akabaza ngo what do you want? Cyangwa se what do you want uvuze wihuta. Ushatse kuvuga ngo ushaka iki. Urumva ko ni iki ni ikintu. Ubwo umuntu yakubaje ngo what is this? Sibyo? Cyangwa se what is that umwiko ni ikintu abari ko kubaza icyo ari cyo. N'urugero hano dufite duster cyangwa se dukunda kuyita chiffon mu Gifaransa. Iyo dukoresha dusiba. Ngo ikintu iyo ushaka kubaza ngo ni igiki kikaba kiri mu ntera akaboko kawe gashobora kugikoraho. Turi kumwe? Ubwo icyo gihe turavuga ngo what is this? What is this? Undi akagusubiza ngo this is a duster. What is this? Kubera ko nshobora kuyikora ko nabona ko ndayifashe mu ntoki. Marker pen. What is this? This is a marker pen. And what is this? What is this? This is a whiteboard. What is this? This is a wall. Kini yukuta.
ariko dufate ko nkiriya duster iri kure yanjye hakaboko katayikoraho, no ngo iri hariya, ngo what is that, ubura ntibiba bikiri this, biba byamaze kuba what is that, kubera ko ntayikora. Niyo byaba ari gutya what is that, that is marker pen. Ngo ikintu kiri kure yawe utabasha kugikoraho urabaza ngo what is that, bakagusubiza ngo that is a duster, that is a whiteboard, that is a dog. Is it making a sense? Birumvikana. Ikibazo cya 11 n'icya 12 birajyana, kuko ni ubwinshi what is this na what is that. Nimba ntakubajije ngo iki ni igiki, bishobora kuba ari byinshi kuko ngo biriya ni ibiki, biriya ni ibiki, ibi ni ibiki, turi kumwe. Ubwo niyo ushaka kuvuga ngo nijya kukubaza ngo iki ni igiki, ndakubaza ngo what is this, ariko ko noneho birenga kimwe ndakubaza ngo what are these, what are these, what are these. Hano uvuga what is this, hano tuvuga this, si, ariko hano tuvuga these, z. What are these, what is this, what are these, the z, these. What are these? Sorry, I'll say what are these, what are these, what are these. Oh, those are a marker pen and a duster. Nimba ari nka duster ebyiri, those are dusters. None byaba biri kure, dufate ko ari duster ebyiri ziri kure, dufate ira ntmuyibonemo nka marker pen, nkakubaza what are those, what are those, dukoresha those. Turavuga ngo those are dusters. Yaba ari amamarikeri menshi nkavuga ngo those are marker pens. For example, let me show you something here. I bring a box. This is what is this? What is this? This is a box of marker pens. This is a box of marker pens. If I put it there, ninyishira hariya ndabaza ngo what is this? This is a box of 4 marker pens. Ariko ninkuramo marker pens zirarenze imwe, ubwo ni imwe, ebyiri, eshatu. Icyo genda kubaza ngo what are these, what are these, what are these. These are marker pens. What is this? This is a marker pen. What are these? These are marker pens. Muri kubyumva? Iyo ari imwe, what is this? This is a marker pen. Zaba ni nyinshi nkabaza ngo what are these? These bigahita biba these are marker pens. Za marker pens zacu rero zaba ziri dufate nka hariya aho ntabasha kuzikora, ndabaza ngo what are those, what are those, what are those, zibiriya ni ibiki, and we say those are marker pens. Is it making sense? Yes. Ikibazo cya 13 rero kiravuga kiti what do you want, what do you want. Ariko namubwiye ngo nimba ta ikurikiranye na da, ubwo igihe inota iburizwamo kugira ngo uvuge icyongereza cyiza, uravuga ngo what do you want. Nujya kuvuga ijambo kurindi uravuga ngo what do you want. Ariko nimba ugiye kuvuga ushaka kuvuga nk'umera nk'uwihuta mu gake uravuga ngo what do you want, what do you want. Shaka ko buri wese asubiramo. What do you want? What do you want? What do you want? Bivuze ngo ushaka iki. Iyo kino kibazo rujye kugisubiza utangirana na I want. What do you want? I want. Nshaka ugatuvuga ikintu ushaka. What do you want? I want money. What do you want? I want love. Nshaka urukundo. What do you want? I want to go to the hospital. I want to go to the hospital. Nshaka kujya kwa muganga. Iyo uvuze ngo I want,
ushobora gukurikizaho ijambo word, cyangwa se ukavuga I want, twe kuvuga ijambo, twe tuvuge noun, izina, cyangwa se ukavuga ngo I want ukakurikizaho infinitive, infinitive, verb idatondaguye, infinitive. Umuntu akakubaza ngo what do you want? I want Kalisa. What do you want? I want a house. Ndashaka inzu. Ariko hano umuntu akakubaza ngo what do you want? I want to sleep. I want to sleep. Ndashaka kuryama. What do you want? I want to talk to you. I want to talk. What do you want? I want to talk to you. I want to talk to you. No, nimba tuza ngo I want, tugendeye hano I want to talk to you, iyo ta ebyiri zikurikiranye, iyo ku nteruro ibanza niyo ku ijambo ribanza niyo ku ijambo rikurikira, nkuko iyo ta ikurikirana na da, icyo gihe ta tuyanira cyangwa se tuyigira ubusa, na hano iyo ta ikurikirana n'indi ta ku ijambo rikurikira, ubwo icyo gihe iyo ta tuyigira gute? Tuyikuraho tukavuga ta imwe kugira ngo tuvuge Icyongereza neza. Umuntu akakubaza ngo what do you want? Urashaka iki? Urashaka iki? Hano ntabwo washyiramo karisi ko baba bakubajije ikintu. Wavuga ngo I want a house, I want shoes, I want a car. Ariko noneho hano keretse bakubajije umuntu turaje tubirebe, hano tuvuze ngo what do you want? Ukajya kuzuza ngo I want to talk to you. I want to talk to you. Urumva ukuntu bigoye. Ahubwo icyo gihe utayindi yikuraho ukavuga iri ibanza. I want to talk. I want to talk. I want to talk to you. What do you want? Repeat. What do you want? What do you want? Uko basubiza I want to talk to you. I want to talk to you. Repeat. I want to talk to you. I want to talk to you. Repeat. I want to talk to you. Turimo turiga Icyongereza cyo kuvuga iyo udasubiyemo ubukoze ubusa. Ubwo noneho akandi ni who. Iyo twavuze who, it is a person. Person cyangwa se umuntu. Iyo hajemo who, umenya ko turimo turakubaza umuntu. Who do you want? Who do you want? Ushaka nde? I want my friend. I want Elisa. I want Janvier. I want Ivan. I want Brian. Ni who do you want? Urashaka nde? Who do you want? I want. Ukamuvuga uwo muntu. Ikibazo cya 15. Do you have verb to have, kugira ikintu. Ese ufite dash dash dash, ufite amafaranga. Do you have money, for example? Do you have money? Ufite amafaranga? Iyo ufite ntabwo ujya ngo yes I have money. Iryo kosa abantu bakunda kurikora. Ntabwo riba rikosa rikomeye, gusa buri muri ivuri nirizo busa. Kuko nko mu Kinyarwanda iyo umuntu akubwiye ngo ufite amafaranga, ntabwo umusubiza ngo yego mfite amafaranga. Uramusubiza ngo yego ndayafite. Cyangwa se niyo yego ntuyishyiramo ukavuga ngo ndayafite. Ufite amafaranga? Ndayafite. Mu Cyongereza rero ni yes I do. Yes I do. Do you have a car? Ufite imodoka? No, I don't. No, I don't. Oya ntayo mfite. Ufite umukunzi? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? No, I don't. Oh, you are single? Yes. Wabyumvise? Do you have a computer? Yes I do. Ubyuze ukuntu basubiza. Ntabwo uvuga ngo yes I have. Uvuga ngo yes I do. Ariko bon, wumva gusubiza ngo yes I do kuko turi kwiga icyo kuvuga, ushobora kwidebrouiller cyangwa se kwiyeranja ugahita uvuga ngo yes I have it. Nabyo biri correct, gusa Icyongereza cyiza ni yes I do. Yes I have it, yego ndayifite. Yes I do, yego ndayifite. Gusa yes I have it ni kwa kundi nyine burimo kwirwanaho. Mu Cyongereza cyiza uzajya uvuga ngo yes I do.
waba utayifite icyo kintu cyangwa se utagifite wavuga ngo no I don't. Tugeze ku kibazo cya 16 muri common questions, tuzabona n'ibindi kuko ibi ngibi nibyo bidufasha kumenya kuvuga. Twiga grammar cyangwa se amategeko, ariko tuba tugomba kumaza kureba ese ibi bintu bivuga gute, kuko mu cyongereza baratubwira ngo learn sentences not words. Wiga interuro ntiwiga iki amagambo. Ugiye kwiga amagambo, yego ni byiza kumenya amagambo menshi, ariko amagambo ni yabyara interuro. Ni ikiza rero cyo kumenya amagambo, interuro nyinshi kurusha amagambo, nuko ijambo rimwe rishobora gukoreshwa ahantu henshi mu buryo butandukanye. For example, nimba tumenye nka keep. Hano abantu usanga bagerageza kumva icyongereza ahita yumva ko keep ari ukubika, sibyo? Ariko sibyo, cyangwa se nibyo, ariko ntabwo buri gihe bisobanura kubika, kuko nkubwira ngo niba bavuga ngo hari abantu tuzi bitwa ba peacekeepers. Peacekeepers ntabwo ari abantu babika amahoro, ni ababungabunga amahoro, sibyo? Nituvuga goalkeeper ntabwo ari umuntu ubika igitego, oya, ahubwo n'ubuze igitego kwinjira ariwe bita umunyezamu cyangwa se gardien. To keep, bajya batubwira ngo I cannot make a promise I will never keep. Ntabwo natanga isezerano ntazasohoza. To keep a promise ni ugusohoza isezerano, cyangwa se warasezeranyije umuntu ikintu kandi koko icyo kintu ukagikora. Aho ngaho ubu keeping the promise. Let me hope that you understanding this. To keep money ni ukuyabika, byo bita biba kubika. Ariko keep urumva ko nimba wamaze kumenya ijambo bita keep cyangwa se inshinga bita keep, ukarimenya ari ijambo, ntumenye interuro warikoreshamo, icyo gihe uba wakishe. Niyo mpamvu batubwira ngo learn sentences not words. Wiga interuro ntiwiga iki amagambo. Niyo mpamvu tubona twazanye hano interuro zikunze kugira gute gukoreshwa cyangwa se ibibazo bikunze kubazwa. Ubwo hano ikibazo cyane cyangwa ngo where are you, nko kuri telefone. Yo bro, where are you? Bro, uri hehe? Kino kibazo ngo where are you? Where? Iyo ushatse gukoresha accent y'icyongereza where are you, uvuga ngo where are you, where are you, where are you. Ariko British English accent y'Abanyamerika bavuga ngo where are you, ariko y'Abongereza bavuga ngo where are you, where are you. Nkuko umuntu ashobora kuvuga ngo where are you going, urimo urajya hehe cyangwa se ugiye hehe. Umunyamerika we nazo zakubwira ngo where are you going, where are you going, where are you going. Mu gihe umwongereza akubwira ngo where are you going, where are you going. Ariko byose ntacyo bitwaye, icyambere nuko byumvikana cyangwa se kumva icyo bashatse kukubwira, cyangwa se uri kubwira kumva icyo ushatse kumubwira. Hano rero where are you cyangwa se where are you bibaza ngo uri he cyangwa se uri hehe bitewe nuko ushaka kubivuga. Ubwo icyo gihe utangiza ngo I am, kuko ni verb to be. Niba kubaje are ni verb to be, ni inshinga kuba. Tuzayireba uko ni imwe mu nshinga cyangwa se zifatiye runini ururimi rw'icyongereza. Where are you, uri hehe? I am at home, ndi mu rugo. I am at school, ndi ku ishuri. I am at work, ndi ku kazi. Is it making sense? Where are you? Where are you? Okay, let me guys hope that you're all understanding these sentences, these questions, and how to answer them. Thank you very much. This was the Professor Khalid. Muzacikwe n'isomo rya kane, kuko iri turangije ryari isomo rya gatatu. Ngomba kubigisha icyongereza mpaka mu kimenye. Ugomba kukiga nk'uwakigutumye, kuko icyongereza ni ubuzima. Murakoze cyane ya Tips House Academy. Ntiwibagirwe gukanda ukazogera kari aho ngaho, cyangwa se ukande no kuri subscribe kugira ngo amasomo y'icyongereza kugereho buri munsi. Ciao ciao.